Uchapishaji wa vitabu duni, ambapo utapata kwamba na wale pilots wanachukua vitabu wanaenda wanazichapisha nje, na zinakuwa na tetezi na lawama kubwa sana ya kwamba mtu fulani ama shirika fulani limeweza kuchapisha vitabu ambazo hazijafikia ile hali ambayo inakubalika. Utapata kwamba hilo tetezi ama hilo jambo linaweza kutulenga sana, na linaweza kufanya shirika ama idara hii ya vitabu kudolola sana. Ombi letu kwa serikali ni kwamba hili jambo liweze kuangaziwa sana. Tuliona juzi ya kwamba kunao wale ambao walikuwa tayari wameweza kuangaziwa jinsi ambavyo biashara hii inaendelea, na utapata ya kwamba wanao pia washikadau wao, wanao wale watu ambao wanawatetea sana. Na ombi letu ni ya kwamba iweze kukazwa diposa kile kitabu unapokichapisha, kwa sababu kina gharama kubwa sana, kuanzia kukiweza kukifanyia utafiti, kupelekwa kiidhinishwe na mengineo ambayo yanafuatia ya kitabu. Ombi letu ni kwamba kile hiyo cartel yote iweze kuondolewa ama iweze kustakiwa, diposa hata wakati unapoandika kitabu kiweze kuhakikisha kwamba kimerenga masuala ambayo tunaangazia kama wachapishaji wa vitabu. Kuchunguza kwa makini vitabu ambavyo vimechapishwa na wachapishaji ambao wanajulikana, kwa sababu kumekuwa na wachapishaji wengi ambao wamechipuka, na ndio wakati mwingi mnapata kwamba ukienda mnapata kuna vitabu ambavyo vimechapishwa na vina makosa. Hao ni wachapishaji haswa ambao sio members wa Kenya Publishers Association, ambacho ni chama chetu cha wachapishaji publishers ambao tumeshikana pamoja ili kuhakikisha kwamba mambo ya uchapishaji wa vitabu unaendelea kama inavyostahili.